Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, ya namuntlha ka loko Ben the president yi jikisa Mr Post hitshuka. Yeah, obviously previously show na video mtam to one in the video various videos la khat kombisa ko ay Ben the president na Mr Post of course take the picture lenkosi na var kona. So after those pictures they take kun to kombina ku vatsa kun shwe kahle the next day nga 3 July ngifike ngena ka account ya Ben the president ngifike ngena ngifike ngihlanganisa this post la nga fika itsale ko ngwanyana hlapfi swi hanya ndzawu yin'we kambe ku na xin'wana xi hanyaka hi vutlhari as we can see. So loko u tsundzuka kahle line leyi huma ka track leya xingwirigwiri ende loko khe yingisa track leya xingwirigwiri a va ri karhi va before Mr Post na Mr 1 million mara hi tela ngopfu Mr Post laha very na kha before ku yena i kopela Ben Mayengani swilo swo tala ngopfu mi nga ma ri yingisela risimu leri ku kuma message hinkwawo. So that lani yi huma laha so Ben Mayengani swo kombisa ku he's always step ahead of Mr Post. So swi loko Ben Mayengani ku va xi teke ti-picture swa swi tiva ku a xi ndlela yini ne hi nga ri awe hi swona. So Ben Mayengani the president yi komba yi tlharihini swinene munhu u kota ku va yi tirhisa logic sweswo swi tikomba na ku ku na swilo swi a yi swi endla kwala hi tivi ku what was the logic behind that. So hi ta khe hi vone swo. So xin'wana ku hayi yona Mr Post yena a nge swi kota ku yi predict. That's why mi kuma ku na loko ku humesiwa ti-album nkarhi wun'we swo boha Mr Post a yimela Ben the president yi humesa album hi kho nga ta humesa a nge humesi before Ben the president loko ku ri mi kuma nkarhi wa loko humesiwa nkarhi wun'we na minkarhi yin'wana na minkarhi leyin'wana loko fike ku humesiwa album let's say hi December a yima Mr Post a kuma ku ya humesa rini Ben the president first wa kota ku twa ku la yi vule yini a kota ku yi beefa of course hi leswi endlekaka. So hi ta ya kha hi vona ku swi ta kha famba njhani loko ku ri mi nga ze mi subscribe mi ta kona mi tika subscribe.